Šumske životinje. Hajde da vidimo ko sve živi u šumi. Sivi vuk. Vukovi su preci domaćih pasa i žive u grupama koja se nazivaju čopori. Čopor obično broji do 12 vukova, mada neki mogu biti veoma mali, samo 2 vuka, ili veliki, do 25 vukova. Vođe čopora su roditeljski par, mužjak i ženka. Vukovi obeležavaju svoju teritoriju mirisom i zavijanjem te se bore protiv drugih vukova koji uđu na njihov posjed. Sivi vukovi obično žive 6 do 8 godina u divljini. Vuk može pojesti oko 9 kg mesa u jednom obroku. To je kao da pojede 200 hot dogova. Vukovi obično prate stare ili bolesne životinje jer ih je lakše uhvatiti. Oni ne ulove uvek plen koji jure, dešava se da ne jedu danima. Uprkos uvreženom mišljenju, vukovi ne zavijaju na mesec. Oni zavijaju da bi okupili čopor pre i posle lova. A ovo je medved. Oni su veliki krzneni sisari. Imaju masivna tela sa snažnim kratkim nogama, izduženim njuškama i malim okruglim ušima. Njihovo krzno je obično čupavo, a hodaju oslanjajući se na celo stopalo. Ovo je suprotno od mnogih drugih životinja, poput pasa i mačaka koji hodaju na prstima ili, na primjer, jelene koji hodaju na noktima, odnosno papcima. Imaju 5 kandži koje ne mogu uvući, a repovi su im kratki. Medvedi uglavnom vole da budu sami. Iako izgledaju teško i hodaju pomalo nespretno, medvedi su ipak dobri trkači, penjači i plivači. Često koriste pećine ili udubljena stabla kao svoje domove koji se nazivaju brlozi. Većina medveda u hladnim predelima ostaju u svojim brlozima dugo vremena tokom zime, a taj period se naziva hibernacija. A evo i lisica. Sivu lisicu možemo razlikovati od crvene lisice po tome što ona nema crne čarapice koje su karakteristične za crvene lisice. Sive lisice imaju belo krzno na ušima, grlu, grudima, stomaku i zadnjim nogama. Za razliku od mnogih drugih lisica, siva lisica ima zenice ovalnog oblika, a ne prorez. Jedna od najposebnijih stvari kod ove lisice je njena sposobnost penjanja na drveće. Crvene lisice imaju dugačko telo i donekle kratke noge, rep im je veoma čupav i duži od polovine tela. Na prednjim šapama imaju 5 prstiju, na zadnjim nogama samo 4. Crvene lisice su veoma brze i mogu preskočiti ograde visoke čak 2 metra. Također su i dobri plivači. Crvene lisice su poznate po lovu na ptice, zečeve i mlade papkare. Ponekad love i kokoške na farmama živine. Crvene lisice vole da love rano ujutru pre izlaska sunca i kasno uveče. A ovo je divlja svinja. Da li ste znali da se dlaka divlje svinje koristila za pravljanje četki za zube sve do 30. godina prošlog veka? Dlaka za četkice obično dolazila sa vrata vepri. Glava divlje svinje je veoma velika, oči su joj postavljene visoko na glavi, a uši su male sa krutim dlakama oko njih. Divlja svinja može veoma brzo da maše svojim repom, često ga koristi da pokaže kako se osjeća. Ako divlju svinju vidimo spreda, telo izgleda prilično usko. Divlje svinje imaju 44 zuba u vilici, što im omogućava veoma jak ugriz. Divlje svinje su svaštojedi, što znači da jedu i biljke i životinje. Srne su manje od mnogih drugih vrsta jelena, poznate su i kao evropske srne. Ovo pomaže ljudima da ih razlikuje od njihovog rođaka sibirske srne koja živi u Aziji. Bebe srne, koje se zovu lanad, imaju crvenkasto smeđe krzno. Također imaju bele tačke na leđima i sa strane, što im pomaže da se bolje uklope u okolinu. Crveni jelen. Ovo je jedna od najvećih vrsta jelena na svetu. Samo su losovi, elkovi i sam jeleni veći od njega. Oni su preživari, to znači da žvaću hranu 2 puta, kao i kanile, koze i goveda. Samo mužjaci jelena razvijaju rogove. Oni počinju da rastu u proleće i otpadaju svake godine, obično kasno u zimu. Napravljeni su od kosti i mogu rasti vrlo brzo do 2,5 cm dnevno. Kada rogovi rastu, prekriveni su mekom dlakavom kožom koja se naziva paružak. Ovaj paružak štiti nove rogove. A evo i veverice. One su fascinantna grupa glodara. Sigurno znate za veverice koje žive na drveću, ali postoje i veverice koje žive na zemlji. Među njima su slatki prugasti čipmankovi i razigrani prerijski psi. A ne zaboravimo i neverovatne leteće veverice. Veverice penjačice su odlični penjači. Mogu se čak ispuštati niz drvo glavom napred. To rade tako što rotiraju zglobove svojih članaka za 180 stepeni. To omogućava njihovim zadnjim nogama da budu okrenuti unazad i da se zakače za koru drveta. Kao i svi glodari, veverice imaju velike sekutiće, prednje zube koji neprestano rastu tokom celog života. Imaju i obrazne zube pozadi za mlevenje hrane. Rep veverice je više od samo lepog ukrasa. Pomaže im na mnogo načina. Održava ih toplim i suvim po lošem vremenu.
Pomaže vevericama da se ohlade kad im je vruće, jer mogu pumpati više krvi kroz rep. Takođe služi za balansiranje kada veverice skaču između grana. Veverice takođe koriste repove za slanje signala drugim vevericama. Puhovi su mali glodari, izgledaju kao miševi, ali imaju krznene repove umjesto ljuskavih. Većina puhova živi na drvetu. Veoma su brzi i dobri u penjanju. Puhovi su svaštaju. Obično živaju u voću, bobicama, cveću, orašastim plodovima i insektima. Jedna od najzanimljivijih stvari kod puhova koji žive u hladnim predelima je njihova hibernacija. Puhovi mogu spavati 6 meseci ili čak i duže ako vreme ostane hladno. Voloharica. One su u srodstvu sa leminzima i hrčcima i izgledaju pomalo kao miševi. Međutim, od miševa se razlikuju po tome što imaju izdepastije telo, dlakaviji rep, nešto okrugliju glavu te manje oči i uši. Zubi su im takođe drugačije oblikovani. Postoji čak 155 različitih vrsta voloharica. A evo ga zeka. Zečevi su dobro poznati po skakutanju i ljubavi prema šargarepama. Oni su životinje plen, što znači da ih drugi životinje love radi hrane. Veoma su oprezni na otvorenim površinama. Ako osete opasnost, prestaju da se kreću i motre. Zečevi imaju složen društveni život. Poput pasa imaju društvenu hijerarhiju. Zečji uši imaju nekoliko namena. Njihov glavni posao je da upozore na predatore. Zečevi ih koristi za slanje signala i za kontrolu telesne temperature. A ovo je slepić. To je vrsta guštera koji nema noge. Kada osjeti opasnost može da odbaci rep kako bi pobegao. To se zove autotomija. Novi kraći rep će izrasti, ali ga ne može ponovo odbaciti. Odbačeni rep se mrda još nekoliko minuta nakon što otpadne, što zbunjuje predatora dok pravi slepić neprimećeno klizne u travu. Za razliku od zmija, slepići mogu da trepću i preslače kožu u delovima, dok zmije to uglavnom čine odjednom. Poznati su po dugovečnosti. Zabeleženo je da jedan primerak žive čak 54 godine. A ova strašna zmija je poskok. Kao i sve ljutice, poskok je otrovnica. Smatra se jednom od najopasnijih evropskih zmija. Njena glava je prekrivena sitnim hrapanim krljuštima, dok se iznad očiju nalaze veći krljušti. Poskoci nemaju određeno doba dana kada su aktivni. U planinskim hladnijim predelima aktivniji su tokom dana, dok su u toplijim nižim krajevima aktivni u bilo koje vrijeme. Kada su dnevne temperature veoma visoke, postaju aktivniji noću. Iako su poznati po svom otrovu, ovi su poskoci obično miri. Nisu posebno agresivni i retko jedaju, osim ako su ozbiljno uznemireni. Ako ih iznenadite, mogu ostati nepomični i glasno siktati. Neki će nakon siktanja pokušati da pobegnu, dok će drugi odmah pokušati da ujedu. Tokom zime, poskoci padaju u hibernaciju, koji traje od 2 do 6 meseci u zavisnosti od toga koliko je hladno. Šareni daždevnjak. Ovaj zanimljivi vodozemac je uglavnom crn sa jarko žutim mrljama ili prugama. Ponekad se mogu vidjeti nijanse crvene ili narančaste. Izuzetno su dugovečni. U divljini obično žive 20-30 godina, dok su u zatočeništu dostizali preko 50. Potrebni su im čisti mali potoci u staništu radi odgoja mladih. Šareni daždevnjak se odlično skrio pod kamenjem ili drvetom. Kada osjeti opasnost, daždevnjak kroz kožu luče otrov sa mandarin, koji može izazvati jake grčeve mišića i visokrvni pritisak kod životinja koja pokušaju da ga pojedu. Slepi miš. Ovo su neverovatni sisari. Oni su u stvari jedini sisari koji stvarno lete. Druge životinje, poput letećih veverica, mogu samo da jedre na kratkim rastojanjima. Slepi miševi su uglavnom nokturnalni, aktivni noću ili se kreću u sumrak i zoru. Većina njih koristi eholokaciju kako bi se snalazili i hvatali hranu u mraku. Postoji preko 1000 različitih vrsta slepih miša. Većina se odmara, spava i hibernira na glavačke, držeći se nogama za grane ili stene. Za to koriste poseban sistem zaključavanja u tetivama stopala koji sprečava iskliznuće i štedi energiju. Kada se tetive zaključaju, mišići nogu mogu da se opuste, pa čak i mrtvi slepi miševi ostaju da vise. Veoma su čiste životinje i provode sate negujući svoje krzno slično mačkama. Vampirski slepi miševi žive samo u Latinskoj Americi i poznati su po tome što se hrane isključivo krvlju. Suprotno mitovima, oni ne sisaju krv, već koriste oštre zube da naprave mali bezbolan vez, a zatim jezikom lapću krv. Ris. Ris je vrsta divlje mačke srednje veličine. Postoje 4 glavne vrste. Reč ris potiče od stare grčke reči koja znači svetlost ili sjaj. Ovo se odnosi na to kako im oči izgledaju kao da svetle u mraku. Imaju prepoznatljive crne čuperke na vrhovima ušiju. Šape su im velike i obložene jastučićima što im pomaže da hodaju po snegu. Oni obično žive sami, ali ponekad mala grupa može putovati i loviti zajedno.
Rovčica. Iako možda liče na miševe, rovčice nisu glodari. Zapravo one su u bliskom srodstvu sa krticama. Rovčice imaju veoma oštre šiljate zube koji se razlikuju od prednjih zuba za glodanje kako imaju glodari. Stalno su zauzete traženjem hrane poput insekata, orašastih plodova i crva. Neke vrste se mogu penjati na drveće, dok druge žive pod zemljom ili čak ispod snega. Određene vrste rovčica mogu čak da love u vodi. Imaju male oči i ne vide najbolje, ali posjeduju neverovatno čulo sluha i mirisa. A ovo je jazavac. Jazavci imaju široka tela i kratke snažne noge koje su savršene za kopanje. Imaju duge glave nalik lasicama sa malim ušima. Repovi mogu biti različitih dužina zavisno od vrste. Većina jazavaca ima crno lice sa belim šarama. Telo im je obično sivo sa svetlom krugom koja se proteže od glave do repa. Svi jazavci žive pod zemljom i kopaju jazbine. One mogu biti veoma velike, poput prave podzemne kuće. Neki jazavci žive sami i sele se iz jedne jazbine u drugu. Drugi žive u porodičnim grupama. Takva grupa može brojati od 2 do čak 15 jazavaca. Jazavci su brzi i uglavnom aktivni noću. Ponekad mogu jesti domaću živinu, dovoljno su inteligentni da provale u kokošinjce u koje čak ni lisica ne može da uđe. Dugo vremena su ljudi u mnogim zemljama lovili jazavce radi sporta, a rasa pasa jazavičar je čak stvorena upravo za lov na njih. Svitac. Širom sveta poznato je preko 2000 različitih vrsta svitaca. Sve larve svitaca svetle, ali ne svetle svi odrasli primjerci. Larve su uglavnom grabljivci. Love i jedu druga mala stvorenja poput larvi insekata, puževa golača i čak običnih puževa. Ishrana odraslih svitaca varira. Neki su grabljivci dok se drugi hrane polenom ili nektarom. Određeni odrasli svici, poput evropskog svica, čak nemaju ni usta. Oni žive samo nekoliko nedelja kako bi se parili i položili jaja prije nego što uginu. Ježevi. Njih možemo lako prepoznati po jedinstvenim bodljama. Te bodlje su zapravo šuplje dlake ojačane materijalom koji se zove keratin. Za razliku od bodlje bodljikovog praseta, to je dikobraza, ježeve bodlje nemaju kuke na vrhovima i ne zabijaju su telo predatora kao odbrambeni mehanizam. Kada mladi ježevi rastu, njihove prve bebice bodlje ispadaju, a zamenjuju ih bodlje odraslih jedinki. Kao i za mnoge male životinje koje žive blizu ljudi, automobili predstavljaju veliku opasnost za ježeve. Mnogi stradaju pokušavajući da pređu put. Kuna. Kune su mali krzneni sisari koji pripadaju porodici lasica. Vole da žive u šumama i veoma su vešte u penjanju na drveće. Njihova ishrana se uglavnom sastoji od malih sisara. Love veverice, voluharice, miševe, čak i zečeve. Također jedu ribu, insekte i jaja, a ponekad i voće, naročito bobice. Kune više vole da žive same i ne trpe druge kune u svom prostoru. Često su stidljive i tajnovite životinje. A ovo je deklić. Oni obično prave svoje domove i spavaju u rupama koje izdubljuju stablima drveća. Te napuštene rupe su veoma važne za druge ptice koje ne mogu same da izdube gnezda. Ponekad deklići mogu praviti probleme ljudima dubeći rupe na zgradama ili jedući voćne plodove, ali su također veoma korisni jer jedu insekte štetočine koje uništavaju drveće. Oni kljucaju kako bi otkrili i pojeli odrasle insekte, larve i jaja skrivene ispod kori ili unutar drveta. Neki čak koriste tehniku kucni slušaj, kusu nekoliko puta, osluškuju kretanje insekata unutra, a zatim buše tačno tamo gdje su ih čuli. Pošto nemaju pesmu poput drugih ptica, deklići koriste dobošavanje, lupanje kljunom kako bi privukli partnere ili obeležili teritoriju. Šumska kornjača. Ova kornjača je biljod, voli raznovrsno povrće, ali povremeno pojedi crve ili gusenice. U zatočeništvu najčešće jede salatu i voće. Ova vrsta može da preživi bez hrane čitavu nedelju. Žive samostalno, a partnera traže samo u vrijeme parenja. Rastu veoma sporo, ali zato imaju dug životni vek. Obično žive između 40 i 60 godina. Mnogi stradaju ranije zbog predatora, bolesti ili uništavanja staništa. U zatočeništvu, uz pravilnu negu, ishranu i hibernaciju, šumske kornjače mogu da žive 70 do 100 godina. Kornjače grizu bezubim kljunolikim vilicama. Dok pojedine kornjače imaju plovne kožice ili peraja od morskih vrsta za kretanje kroz vodu, kopnene kornjače imaju snažne stubaste noge prilagođene kretanju na čvrstom tlu. Sova. Za razliku od ptica otvorenih predela, šumske sove imaju krila koje im omogućavaju neverovatnu okretnost između drveća. Perje im najčešće podsjeća na koru drveta, sive i smeđe nijanse sa prugama, pa su danju gotovo nevidljive dok miruju u stablu. Glavni plen su im mišoliki glodari, voluharice i miševi, ali mogu jesti manje ptice, žabe pa čak i velike insekte. Sove ne mogu da svare ceo plen.
Iako ga najčešće gutaju cijelog, njihov stomak ne može da preradi određene delove poput kostiju, krzna i zuba. Otprilike 10 do 20 sati nakon obroka, sova kroz kljun izbacuje ono što nije uspela da svari.